No, hei a pōpō tū ai ngā whakataitai kapahaka ārohe o rangitāne me ahitereiria. E kōwhiri ake ai ngā kapahaka ka whai tīkiti ki te matatini katu ki ngā motu a tērā tau. Te kaumāwha katoa ngā kapa ka whakarangatira i te papatū waiwai o rangitāne e iwa ngā kapa katu ki ahitereiria. E tūnei te pōhiri mo te whakatatai o ahitereiria i tēnei wā tonu i te taiwhanga kei te tai kaura. Kei reira a Timoti Tiaki wai. Piu te tai kaura e hoa hea te aha. Timoti Tiaki wai. Tēnā koe Hārata Brown, kai konei otira tēnā rā tātou i te iwi. Ai tika tonu nā kōrero, kua whakakao mai nā kapa putanua i te whenua o ahitereiria ki te whenua nei o te tai kaura. E iwa nā tīmaka atu hei a pōpō, e toru nā tīmaka eke, ka whakakanohi i a ahitereiria i nā whakataitai matatini ka atu a te rātau. Ai muri tonu i awe ki te haere tonu nā mahi o te pōhiri. He hira tana o tēnei pōhiri ko te taona hau, kua whakaeke anei, arā ko muri wai i hākara, ko ia tētahi o nā pau omua o te ao haka i konei i ahitereiria. Ai runa anō hoki i nā mahi whakarite-rite, ai kōrero atua hau ki tētahi o nā kai whakarite o tēnei kaupapa, mo te roa nātu whakarono mai ki tēnei pūrono. Te tai kaura, kaina tāpoi o te pā pakanui a Māwi. Kaina rua ki nā kapa o te rohe. You look at the performers on stage, they would never have gone, taken this kind of line and jumped on the stage. Koe nei te tautua iwa o te whakataitai nei. Koe nei tētahi o nā taiwhana kina matua o te tai kaura, ki konei tūwai nā kapa e iwa. Hei tā te komiti, kātahi te mahinui. Pay for venues to have their practices and buy their costumes and fundraise their airfares and then get here and they have competition, accommodation and land travel and kai and to come for 29 minutes on the stage. He oi, e rite ana nā kapa. Ke konei mātou te kapa o te kahuariki, e tūwhakahihi nei. I mua i a tātou katoa, i mua i te ao Māori, o tira i mua i te ao. Tahi kua hia marama e whakarite ana heoi, ko te whakakotahi i nā whānau te mea nui. It's actually been a really beautiful process to see our new kaihaka, like you said, first time performer come through 7 months ago and to now be standing on this stage. Yeah, it's been a privilege. It's been a privilege and an honour to have them a part of such an awesome kaupapa. Really just about taking up the opportunity for our whānau to be together here in Ahitereiria, te whenua moia, and what better vehicle to use than haka. He atamira puehu i te rā nei, e nari anō āpōpō.